الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكرمنا بالتوحيد ودين الإسلام وأنزل إلينا أشرف الكتب وأحسن الكلام وجعله معجزا في المعنى واللفظ والنظام. وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هرأينا فوتيتو كدفتر من دو فن ويته علوم القرآن للدكتور نور الدين عطر الأستاذ الدكتور نور الدين عطر حفظه الله. هند إن شاء الله باو إن جانغو ده هانكي مقدمة ناتوغول إنغال غاندالو إن يوتي يوتري إن يوتي هانكي كون غاندانغال هبوري كون نغال ياجري هانغال هيوتي إنو دين هانكا فيوندي دين دو هراي تيرنو بن ويندو ده غال غاندال ويته غال دو علومي القرآن. هند إن شاء الله إن جانغي كا دفتر شرنوجون فصل الأول التعريف العام بعلوم القرآن. هراي كأندي نقول إن كهون ويته علوم القرآن. هانكي كو جانغي دين كونو غاندانغال هبوري كهون نغال ياجري ها هندي دينغال ها كانغال فيوندي دو. هند إن شاء الله كونو جانغتين كهون ويته علوم القرآن. سي تشرنو بيني علوم القرآن ماذا يقصدون؟ هراي كونو بفاندي. شرنوجون إني هذا التعبير علوم القرآن أو علوم القرآن يدل لغة على أنواع العلوم التي تتصل بالقرآن الكريم. هذا نيو ترى إنه قال علوم القرآن كهون تندنا عندك هال عربو إنوني جيجاند جوجون ديردي على القرآن تدودون. هذا يدو كونو أفعلا إن يتعد دو يتتوون علوم القرآن لغة. إذا عندي فنو بفنو cerno be yewtay en lugatan ko dum do wastilahan ko dum do وكذا كان يستعمل أو يستعمل وهكذا كان يستعمل في أصول المتقدمين. هراي كو نهير بن دوني إن قول علوم القرآن كو علم إن وندما يدل لغة على أنواع العلوم التي تتصل بالقرآن كون دون cerno be attino ben gollirta de halfere cerno be baawo do ben inne cerno be adino be sibe inni ulumul qur'an konnu be fandi ka yewtere mabbe aray ko be fandi ko jami' anwa'il ulum allati tattasilu bil qur'anil karim aray bimana cerno be baawo do ben kambe sibe inni ulumul qur'an haray faydi hasi kon ko be fandi aray ko lugatano fayuradu bihi ulum haray be fand haray fandora haray sinama ulumul qur'an konnu fanda ende yewtere don علوم تؤخذ من القرآن كجند دتة كندر القرآن من علوم الشرع كوية جند يوندر سريع وانو كالعقيدة وانو إنن وانو توحيد أو الفقه ما جند الفقه أو الأخلاق ما جند يوندر قال إنيدي جدي أو من المعارف العامة ما كو يوندر جند مفتوح حول الإنسان أتلم بني آدم والكون كمونغو والطبيعة إياسي والنبات كوية بوديني والسماء كوية أسماء والأفلاك كوية هند كوية كومبلانت جديد بمعنى كموليني. هذا كونو تشرنو جون فالا إن يتاري دو وند مهم بباو دو بنسي بيني علوم القرآن هذا ناكو هند كوية كون علوم القرآن كم بفاندي. علوم القرآن باو دو هاري كفاندا كو دين دانغال غاندي يو وندير دي القرآن. ونكو فقه ونكو تفسير ونكو إن علم الكون علم النبات نفوار ناتوري كتعريف وإن نون كما يراد بعلوم القرآن نوني نون كدي نفاندر علوم القرآن لغة علوم غندل غند إن نما تخدم معاني القرآن أو تخدم هراي كو غاندي غولا نايدي معاني القرآن معنى القرآن مباشرة هراي دون يدون وتوصل إليها نهوتنا مكو أو تدور حوله ما نيلو اتلم غاندي يلو تودي اتلم القرآن أو تستمد منه ما نسوتي كندر القرآن فيدخل تحت هذا التعبير هراي ناتور إليه وتردو بهذا الاستعمال ويتكون علوم القرآن كقول ترجل علوم القرآن اللغوي الثاني ما نادي دبون علوم كثيرة ضخمة جند هيود مولا نادي مثل وانو علم التفسير جند كيو وندري تفسير وعلم القراءات جند كيو وندري إن
ɗuma qiraat giɗin hafs inne wondema hafs warsh qalun sifa ko nande muɗum wa ala rasmi l usmani e janngugol kadi honno alquran on seydina usman honno yamirno yo o winde ɓe sakitimo ka cee julɓe ɓen alquran on wiya rasmu al usmani wa ilmi ijazi alquran e janngugol kawa kuyeji e gande soomiɗe ka nder alquran wa ilmi irabi alquran e janngugol lirbagol alquran on bimana ilmu l irab wasaire ulumi din e denɗangal gandeji yowdirɗi e dina kan wal lugati e haala arabu kan wal balagati e gandal wiyetengal balaga wa gayri zalika e ko nandi e ɗe gande ɗo min ulumin e wiyeten gande darasa al ulama fi ta'alifihim haray ko ɗum woni ceerno ɓen haray innen ɓe wallifike fiha alqur'ana kullahu haray ɓe wallifike ka nder alquran to ɓe ɗetti ayaje ɗen ɓe wallifike defte maɓɓe ɗen fi dawi kulli ilmin e ko wiyeten soɓɓundu kala e ɗe gande ɗo dirasa tan ɓe waɗi ɗum ɗon jande tafsiliya tan haray yaajude sergitande ɓanginande sarhande se dari ko ceerno jo fala en yetade ɗo o inni wo mana ulumi alquran hiɗen mari manaji ɗiɗi ɗiɗo manaji ɗiɗi kala ɗi o jantiɗo si innama ulum alquran hande wona ɗi manaji ɗo ɗiɗi fanda o inni himɓe ceernoɓe e duuɓi feƴƴuno ɗin ɓen ɗo sini ulum alquran ko kala gande natuɗe ka nder yowdirɗe alqur'ana no wawi wono fiqu no wawi wono aqida no wawi wono tawhid no wawi wono fiqu no wawi wono nahwu no fof no enne on ɗum ulum alquran wona noon on ɗo mana fandiɗen ɗo hina on ɗo jangete o inni kadi ceernoɓe goo kañum kadi inni wondema ko woni ulum alqur'ani lugatan haray ka haala arabu ko kala gande yiilotoɗe e nder alqur'ana ɗe ma suutotoɗe ka nder alqur'ana o wono ilmu tafsir wono ilmu qira'at wono ijazu alquran wono irab alquran e wono inne alluga alarabia walbalaga ɗiɗo fof kañum kadi ko gande yiilotoɗe ka nder alqur'ana bimana ma suuteteɗe ka nder alqur'ana ɗiɗo fof ko ɗum ko lugatan jaken andi haray innugol ulumi alqur'ani lugatan hinno mari on ɗum manaji ɗiɗi ka luga jonnon ɗi manaji ɗo ɗiɗi kala wona ɗiɗo jangete fi muɗum ceerno jonnon ini thumma ɓay ɗin ɗo feƴƴi jaala alulamau ceernoɓe ɓen waɗi hadihi l ibara nde yewtere innugol ulumi alquran isma alamin gandal honɗum gandal toɗɗangal ko oɗo jangiten fi muɗum bimana sa inni ulumi alquran ka luga no mofti kala gande ɗe alqurana nde yowodire muɗum maɗum sa inni ulumi alquran ko gande yiilotoɗe e inne wondema fi famugol alquran o hande noon sa inni ulumi alquran wonti on ɗum ismu alamin ko enete ismu alam aray ko inde toɗɗade yuradu bihi hinde fandore manan khas mana hertinaɗo yadullu ngal no tindina ala ilmin khas e gandal hertinangal gayru ma sabaka kullu hara wona ko tindini kon ɗe geɓe ɗiɗi ɗe janguɗen ɗo li anna hatha al mana al jadid sabu mana innen mana keso on innugol ulumi alquran yahtassu bi annahu ilmun wahid wondema ɗum ɗon ko gandal ino hertori wondema ko gandal gotal yujma'u dawabitu tilka al ulumi al muttasila bil quran haray hiɗi mo yujma'u aw yajma'u ngal gandal no moɓa dawabitu tilka al ulumi al muttasila e ɗen gande tokkodirɗe bil qur'ani e alqur'ana on min nahiyatin kulliya e bange moftuɗe al amma أما العلوم القرآن بالمعنى اللغوي أما إنه العلوم القرآن هركك هال عرب فإن كل علم منها إن نما يدرس القرآن كله في زاوية اختصاصه آية دراسة تفصيلية أما معنى اللغوي نون كلا جندل جنجل في القرآن وفي فهم القرآن سبندو تواتهara سبندو ko yewtugol fi ndu soɓɓundu ɗon yanya ko ɗum wiyete sarha haray ɗuma ceernojo on wa binan ala dhalika o inni noon e hoore ko yewtuɗen ɗo fof yumkinu an nuarrifa haray iɗen wawi andingol ko woni ulumul qur'an bi'tibarihi isman li alamin wahid ka ɗettirgol wondema wonti gandal toɗɗangal gotal fa naqulu wi'en haray noon ceerno jon joni hino addude en joni ko fi hon ɗum jangeten ka deftere ɗo enen inni sinama ulumil qur'an haray ɗum ɗon no yaaji ceerno jon noon inni hande gandal ngal woni alam
hande kadi sinnama ulumul qur'an kun ɗum fanda ceerno joni ulumul qur'an fi l'istilah haray ko wiyeten kon ulumul qur'an ka janguɓe ngal oɗo fannu ko honɗum huwa almabahithu alkulliya ko jangugol fi bangeji moftuɗi allati ɗin tataallaqu bilqur'ani alkarim ɗino yowodiri e alqur'ana tedduɗon hon e telema bange honɗum min nahiyati nuzulihi e telema honɗum jippagol alqur'ana o c'est que enen en janggay alqur'ana ko honno mo jippori wa tartibihi ko honno o hikkidirira wa jam'ihi ko honno alqur'ana o moɓira wa kitabatihi ko honno alqur'ana o windira wa tafsirihi honno alqur'ana o firira wa ijazihi ko honɗum kañum kadi woni kawakuyeji ɗi tawatara jama on fof ronku no wawde addugol sifa alqur'ana wa nasikhihi e ayeje firtuɗe ɗen wa mansukhihi e bimana ayeje alqur'ana firtuɗe ɗen wa mansukhihi e ayeje firta ɗen wa gayri zalika e ko nande muɗum ara ko ɗum ɗo jangete anda sen fami ceernojo on yeytiki en ɗo honɗum o yeytiki en wondema haray ko wiyeten kon inne ulumul qur'an no mari lugatan hiɗe mari ɗo manaji ɗiɗi wona ɗin ɗon fanda o inni noon haray mana l'istilah haray mana mo jangeten on ɗo ka deftere ko honɗum ko kala gandal e yeetotongal en fi honɗum fi jip honno alqur'ana on jippori honno o hikkidira honno mo moɓidira honno mo windira honno mo firira kawa kuyeji wonɗi nder ton ko ayeje honde firti ayeje goo e ko nande ɗin ɗon piiji ko ɗum ɗon jangeten ka deftere ɗo hande kadi si ulama inne wondema ulama ulumul qur'an haray janguɓe ulumul qur'an ɓen si ɓe inni ulumul qur'an haray ko o mana ɗo ɓe fandi wona mana lugawiya fami ke ɗon ɗuma ceernojo on o yeytiken ɗo ko innete ulumul qur'an lugatan wa istilaha joni noon o inni attasnifu fi ulumil qur'an haray ko wallifa inne ko wallifa kon e nder ngal gandal ɗo hanki enen en waɗino muqaddima en linti wondema aray defte buyno winda e oɗo fannu ara ɗuma ceernojon kadi no yetade defte ɓurɗe lollurde ɗen e oɗo fannu o inni wa bin nadari li ahamiyati hadha al ilm ka ndarugol himmugol ngal gandal kathurat dirasatu fihi fi lqadimi walhadis haray e jamanu inne wondema heewi jandeji yowodirɗi e ngal gandal ɗo woni koye jamanuji feƴƴuɗi woni koye jamanuji fewdiɗɗi hande afa kataba kathirun min almufassirin haray firtayɓe alqur'ana o ɓen innen hewɓe e maɓɓe windi fi muqaddimati tafasirihim ka fuɗɗorde tafsirji maɓɓe buhusan ko ɗum wiyeten darsuji hammatan himmuɗi fi ulumi lqur'ani e ko ngal gandal wiyetengal ulumi lqur'an hara ceerno jom hono fala en yetade o inni wondema haray ngal gandal ɗo ceernoɓe ɓen waɗuɓe tafsir ɓen fop buy e maɓɓe windi ngal gandal ɗo ka muqaddimatu tafsir siɓe hewti firugol alqur'ana on ɗo ɓe fuɗɗade firugol ɓe wowlay ngal gandal ɗo siɓe fuɗɗo firude e ɗuma ceernoɓe buy inne anu fiha bima yataallaqu haray noon ɓe himmiri e ngal gandal ɗo e ko yowodiri bi usuli tafsirihi e asliji fi firtugol alqur'ana wa ijazihi e kawakuyeji wonɗi ɗin ka alqur'ana ala misal wano misal muqaddimatu tabari hiɗen mari tafsir inneteɗo attabari mo imamu jarir ɗuma jariru tabari ɗuma windi jon noon sa yeeyi e on ɗon tafsir ɗo yo fuɗɗade firandema alqur'ana on mo waɗanma ko wiyete muqaddimatu tafsir o inni haray ko piiji ardina ɗin ɗo ya fuɗɗo firugol no jeeya e ko o yewti ɗon ngal gandal ɗo wiyetengal ulumul qur'an o inni kadi haray ala misal muqaddimatu tabari li tafsiri jami'ul bayan haray noon deftere makko nden ko jami'ul bayan wa imamul qurtubi kadi ko ceernojo molanaɗo imo ɗuma winde ɗuma tafsir makko on iɗen andi tafsir makko on no oñoro e tele makko yowodiri e ko wiyeten kon alfiqo haray on ɗon kañum kadi deftere makko nen jami li ahkami lqur'an imamu alqurtubi kadi ɗo yo fuɗɗade firgol o waɗuno muqaddimat a tafsir ka tafsir makko o winduno ngal gandal ɗo so fuɗɗi innen firtugol ko wiyeten kon innen alqur'an وصنف العلماء مؤلفات مستقلة تشمل كل علوم القرآن هاي تشيرنو بين واللي فيك وال إن دفته إن
wondema ñiiɓude bimana defte waɗaɗe kanje tun tawata hiɗe mofti ko wiyete gandal ulumul qur'an gandeji alquran o mislu hadihi lkutubi lhamma wano ɗe defte himmuɗe ɗe o woni e yetade en ɗo aranere nde gonni ɗum ko fununul afnan fi uyuni ulumi lquran li imam abi faraj abdirahman ibnu ljawzi almutawaffa sanat inne 5 wa 790 haray ɗuma ceernojo noon no lintande en defte windade e ko yowodiri e o fannu ɗo o inni wondema hiɗen fuɗɗoro deftere wiyetede fununul afnan bimana fannuji inne wondema ɗum fannuji fii ko yowodiri e gande ko wiyeten alqur'ana aray no hombo windi nden ɗon ko enen e yewtino hanki ko innete ɗon aray ibnul jawzi aray eɗen andi on ɗon ko wira kenjo ko e hitande innen wondema karnu innen sadis aray ko duuɓi ko o ceernojo on ko feƴƴini ko e hitande duuɓi 979 ceernojo on feƴƴini deftere ɗiɗaɓere nden alburhan fi ulumi alquran li imam badruddin muhammad ibni abdillahi azarkashi almutawaffa sanatu haray on ɗon kañum kadi o windane nde deftere wiyetende ɗo alburhan fi ulumi alquran enen en wolino fi mayri hanki haray o ceernojo ɗo kañum kadi imamu zarkashi haray ko o feƴƴini koye hitande innen 900 e ko wiyeten 94 hijriya ferugol nulaɗo on sallllahu alayhi wa sallam deftere tataɓere nden aray ko al itqan fi ulumi alquran haray nde deftere ɗo kañum kadi ko li imam jalaluddin abdirahmani suyuti almutawaffa sanat haray oɗo kañum kadi imamu suyuti kanko windi deftere wiyetede itqan fi ulumi alquran oɗo kadi ko o feƴƴini koye hitande 910 hijri haray noon en yewtino hanki haray defte ɓurɗe lollude ɗen ko burhan fi ulumi alquran wa itqan fi ulumi alquran wa adafa ilayhi fawaidun wa buhutha ɗuma ceernojo noyni wa qad banahu haray imamu suhiti mahirinde deftere mum ɗo ala kitabil burhan e deftere innen wondema imamu zarkashi nde bimana imamu zarkashi o windi al burhan fi ulumi alquran imamu suyuti ari ɓeyditi e deftere imamu zarkashi nden yanñi ɓuri ko wiyeten imamu zarkashi o inni nde al itqan fi ulumi alquran wa adafa ilayhi fawaidun inne fawaida wa buhutha haray ko ɗum waɗi mo ɓeyditi toon kañum kadi nafoje molanaɗe e ko wiyete e bahsuji kesi wa fi hada al asre joni noon o yeytike defte ɓurɗe lollude ɗen e jamanuji feƴƴuɗɗi mo yeytaden kadi defte ɓurɗe lollude ɗen hande e saayi mo fewndiden gonɗo wa fi hada al asre e o saayi mo fewndiden ɗo iqtasara al bahithuna fi hada al ilm haray ko ɗum wiyete ɗaɓɓitayɓe ɓen si innama ɗaɓɓitayɓe ɓe mbiyana hooreɓe gande ɗaɓɓitayɓe ngal gandal ɓen haray ɓe raɓɓinɗinike e ngal gandal ala ahammi ma yahtaju ilayhi darisu fi hada al asr e piiji ɗi tawata jangowo hande no ɓuri handude no jangowo hande ko ɓuri handude e mum kon ko ɗum waɗi hande ceernoɓe ngal gandal ɗo sa defte wonaɗe windede ɗen hande ko piiji ɗi tawata jangowo alqurana ko ɓuri himmude e andugol kon ko ɗum hande fayidi defte maɓɓe ɗen windata fi muɗum itimadan ala takmilati buhuthin ukhra min ulumin shar'iyya ɓe tugoro wondema haray e darsuji goo kañum kadi yowodirɗi e darsuji sariyankeji wa lugawiyatin e lugawiyankeji wa aw itiqadiyati ma ko yowodiri e tawhid innahu aw itiqadiyatin muqarraratin fi manahiji haray ko ɗum waɗi ko waɗaɗi ko ɗum wiyete ñiiɓinaɗi fi manahiji l maahidi l ulumi haray ko ɗum wiyete e ka duɗe gande wa dirasati al islamia e ka ko wiyeten kon ka l'école ji janggayɗi fi ko wiyete l'islam kono ceernojon faala en yetade ɗo oyni jamanu hande fewndingu ngun haray ceerno ɓen no windigal gandal ɗo e yeru ko tawowo jangowo sariya no hatto jini andugol ma jangowo tawhid ma jangowo luga haray noon defte buy hande no waɗa ko wiyete al muqarrar haray ɗe waɗa ko wiyete programme ji ka l'école ji e ko wiyeten ka université ji e ka ko wiyete institut ji haray ɗum ɗon fof no waɗa ceerno jon noyni wa min ahammi muallafat al muasara aw al muasira wa min ahammi muallafat al muasira no jeeya e ko defte windaɗe ɓurɗe himmude e yaasi hande ka fewdiɗen ɗo ma yali ɗe defte ɗe o woni e wolude ɗo ko ɗe ɗo defte sakkita windeɗe e ɗi duuɓi sakkitoruji ɗo ɓurɗe ɗuɗude ɗo
أراني نكون مناهل العرفان في علوم القرآن دفتر بيتين مناهل العرفان في علوم القرآن وإني نهمبو وإني ندو كل العلامة الكبير محمد بن العظيم الزرقاني هرايكو أو بي تشرنو بدو وإني دفتر دو تشرنو جون دو نون إني وهو أراني دفتر كتاب حافل كو دفتر مفتون واسع المحتوى إن مفتي كان بيجيبوي بمعنى كو دفتر مرند نفا مفتون بيجيبوي عذب الأسلوب ويلوند لاوي بمعنى أنه دي وينديران نو ويلي فامود نو ويلي يقع في مجلدين هند جوجي كويته مجلدوجي ديدي بمعنى هند جوجي فوليوم جي ديدي ده دفتر دو دفتر دي لابرن كونو المدخل إلى دراسات القرآن الكريم هاراي وندما كو ناتيرغال e jangugol gande yobondirde e alquran alkarim nde deftere do kanyum kadi haray en yewtino hankika muqaddima ulum alquran no jeya e gande de tawata den cerno be inni da hani jangude si fuddo da firde alquran sabu ngal gandal do ko ka muqaddima fi yafamu alquran on ko wadi o do cerno jo ko nun inni deftere mun den al madkhal ila dirasati alquran alkarim haray ko natirgal fi jangugol alquran هذا عندنا كدي كومبو ويندني كولي فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة الشيخ محمد أبو شحبة هذا كودو ويندي سنداري ده وندن وولد دو فو في مودون بيتشرنو بي وندن وولد في مودون نو ودي وروبه نو ودي في إيمه بي دو فو كونن كو أستاذ الدكتور وانا بي دكتور توندي كو بيونو أستاذ الدكتور سابو إن ونو قول أستاذ ندي هالفرين قول لي تريده هنده موجا kono haray ko halfere to nde sabu ko tuma wattuda wallitade yimbe be winda doctorat be winda magister wallitoda hollabe alawi ko honno deftere walli forte ko honno deftere sellinte ko tuma wallitida yimbe haron kuda ha lolluda few sewta non titre ko wieten ko oustaz ko wadi be do fo kon ko oustaz docteur inne wano be do li fadilati oustazina wa oustaz الدكتور العلامه الشيخ محمد ابو شحبة هذا نكو تشيرنو جمولا نادو ني سابو هيمو ويندي كدي دفتر لاباندي إن تند هنو الإسرائيليات والموضوعات في الكتب التفسير مو ويندي دفتر هنو سابو إن تفسير كدين فو كلا تفسير ويندادو جمو ويندو دو ونامو ملايكا هيمو وايف الجودة أو يوتا بيجي دي wana gonga كدوادي أو دو كانو كدين ويندي دفتر كلا دفتر تفسير ها إجمانو مكو ko yewta ka der defte tafsir ko woni sella kon fo mo suuti wadi deftere tata sa jangi den deftere do honno ay qissaji buy jantadi ka defte tafsir di sella mo suuti fo kan kadi wadi deftere inni de honno al israiliyat wal mawdu'at fi kutub at tafsir are ko cerno jodo duma windinde makete Sheikh Muhammad Abu Shahba are ko duma egyptien دفتر تتابعين البيان في علوم القرآن هراين ده دفتر دو كان ينكدي لفضيلة أستاذنا ويورد كان ينكديكو أستاذ أنتو مانون الدكتور العلامة شيخ عبد الوهاب غزلان أو دو كان ينكدي وين ده دفتر دو يوتاين في علوم القرآن مباحث في علوم القرآن أنتو كان ينكديكو أستاذ الدكتور صبحي الصالح بيرو فوكو إن ودماكو أساتذة والدكاترة هم كان ينكدي من روائع القرآن ده دفتر دو كان كدي كل استاذ اري او ان اني مباحث في علوم القران كل استاذ الدكتور صبحي الصالح دفتر ويتن من روائح القران هري او دو كو تشرنو جو ميتاوما درسوجي مابbe buyi aray ko siriyan jo hiden andi kaka julirde o duma hasim bina rawani ndeya aray o tcherno jo windi do de deftere min rawail qur'an li ustazi الدكتور محمد سعيد رمضان البوتي aray ko duma siriyan jo sikito aray jamaaw hi nyande mo warano television jini fo holluno fima وقد قسم بعضهم كتابه ابوابا hide mari tcherno be go sendu be defte mabbe den wadi onnu dame minha hino jeya e dum don babu tarikh ulum alquran wa bab ulum alquran hide mari tcherno be onnu ka defte mabbe be na bab ulum alquran e bab tarikh alquran tcherno do non ustazi doctor inne Nuruddin Isar hafizahullah be maki wa nara fi hada at-taqsim hara min hi o sendu goldo natugol ka ulum alquran inna باب تاريخ علوم القرآن هراي كو دم يوتاي في تاريخ القرآن e dame yewtayde fi gandene o do cerno de windu do de deftere do o inni kanko yi sendindirgol din don piji
khalalan wa da'fan dum don haray no wondi e yolnde wa da'fan no wondi kadi e lo'ure bimana haray o sendirgol ni hala sayni ulumul qur'an ko jangata ko fina al qur'an o jippori no o windira no o tobbira no non no hendordem haray non do fono natori on dum ko wiete tarikh al qur'an haray windigol tarikh al qur'an min jiha winda ulumul qur'an min jiha duma cerno jondo ini hada taqsimu haray wa naraha fi hada taqsimu khalalan wa da'fa وإني سبهن لأن عنوان الثاني سبك دون ويته ودغول إن باب علوم القرآن بما نهري ودغول تيتر دي دابون علوم القرآن يوهم دون هري هنو وعى أن أبحاث الأخرى وندما ديا كويته بحثو جغو بمعنى ده دمي ليس من علوم القرآن هري دون جاي كويته علوم القرآن بمعنى ويندغول هانغا علوم تاريخ القرآن هلتو ويا علوم القرآن هري هولي وندما وعي وسيتي وني علوم القرآن ما تاريخ القرآن ناتراين در علوم القرآن وهي قطعا هري نون تاريخ القرآن كوبلت كوناتر من علوم القرآن كويته غاندي القرآن فكيف يستبعد هذا عن هذا العنوان كفيه نون هري او عنوان دو ودي تورتو ولا تدرج تحته هرا اوناتورتا ما اونادورتا كي الي كو ويتن كون علوم القرآن هرا تشرنو جوندو فالا en ennude cerno be walli fike buy kono hebi cerno be faala be kander defte mabbe maka be walli foto don be winda ulumil qur'an e tarikh al qur'an be sertina cerno jodo inni hare kanko yali innu sendidirgol dum non sabu sa sendidiri wayi wastay woni wona hunde wotere o ni hare ko hunde wotere o ni wana waddu tanbiha hare non meden yeli ma meden hidi wana waddu meden hidi at tanbiha andintingol إلى أن التصنيف في علوم القرآن وندما فقول إنجل غندل ويته إنجل علوم القرآن بمعنى الأول إمانة أرانو إن جانجينو معنى أرانو بمعنى معنى اللغوي هذا كمفتون غندل فو مستمر أيضا هند دون كنيون كدينو جوكا ها كفيون دينو بمعنى هيد مري تشرنو بهند wonu be e firude alquran on hara kala gandangal be hewti be wolay wala sen addi do joni inne tafsir at-tahrir wala at-tanwir li ibn ashur dide mari tafsir molana do inne teronu at-tahrir wa at-tanwir ko cerno do tunisien jo windi tafsir makko molana do on don kanyo si tawi woni no wadde tafsir kono mo wadi tafsir so stay woni wari o yetotoma sababu nuzul o yetoma kongol atti aya o do no atti o da aya o yetoma an-nasikh wal mansukh o yetoma gande fewndide hande ko woni kander kander aya o yetoma gande nahw o yetoma gande sarf wal balagha bimana gande den fo mo wowlay ka tafsir makko ko ineten hando ni cerno be go haray no yara wonde ma ulumul qur'an haray ko gande moftude al-qur'an on fu وذلك هرين ودغول صفه اودو دتغول ان علوم القران ما ندنو ويندا مو بكلا غاندي وونde كاندر القران صفه وذلك ودغول دون نون تلبيه ككنوتا غول لحاجه العصر كو ويتن كو ان ساي اون هاتون جيني كو من كشفي كو دو ويته نورتغول دسائس كو دو ويته نون لوراجي وفتح الاباطل كويتن كون ويرتغول ميريجي دي او تفصيل مسائل ما دون كوني صفغول مسالهاجي واستيفائها هوبيندغول دي بالبحث كا دايتغول كون نتيرنو جون فالا ياتade do o inni wonde ma hado ni tierno benno jokki wi'itagol alqur'ana on dabbita gande fo gande fi ruttugol be faala be wowlugol e alqur'ana be faalabe ko dum wiete sikkintingol himbe ben e alqur'ana on ma dum be faalabe ko boni kanere alqur'ana ko dadi cerno ben hani no jokki no e ngal bangal don no fenninde aw izhar ma dum hibe ma dum fenningol mazidin min al awjihi ma fenningol ko beydi e der geete al ijaz ko wieten kawa kuyeji alladhi din afadahu taqaddum al ulum ko tawata gande fewndi den hande no tindini mi mana cerno be buy kadi hande no walli faade ko wieten kon ngal gandal do de tawde gande no yalta nyande o nyande yeto e piiji tawata alqur'ana no woli fi mudum kambe kadi be walli fo den defte don be dallinoro alqur'ana on fi tabintingol ko gande den woni e yewtude kon hande sabu gande wonde e yewtude den hande ko kanje tawtata alqur'ana wona alqur'ana on tawtata gande den
الأمر الذي هريك أنفيا كدون يزيد اليقين دون بيد بلتال بأن هذا القرآن وندما ندي القرآن ري كتاب الله المعجز كدفتر الله وندو دي إكاو كي تاوتا بني آدم واتا أدو دي سفا ميري على الدوام دون كدومي دون هرويتا نياندغو كنغو دواي إندي القرآن ما واللفا دغو يتي القرآن تنو جون نوسا كيتوري أو دالينوري تذكرة دون دوكو واجو لمن يخشى أنهلو تنزيلا جيبينين دي جيبينيراما القرآن جيبيناما بمعنى جيبيناما ممن خلق الأرض أن تغدو ليدي والسماوات الأولى أسما تغدو هذا يكون جانغو دين دو حاندكو مسألة جتاتي حاندكو جانغو دين التعريف العام إن الآن بعلوم القرآن بعلوم القرآن هذا يتقول إن كنت بيت علوم القرآن جانغو دين نندو إنو دين علوم القرآن هذا أودو هنا مري ما ناجدي كاللغة إن جانجي لغة واصطلاحا إن دو واصطلاحا هذا لغة أون إني هم مري ما ناجدي ترنو بيغو كانيون إن المتقدمون هراي ترنو بأردنو بكام بسيبه إني علوم القرآن كو بفادي كو غاندي جديم فوب woni ko gande yowondirde e diina woni ko gande yowondirde e bani adama woni ko gande yowondirde e ko wiyete tib woni ko gande gande ɗen fof no inne ka mutakaddimin on ulumul qur'an na o mana ɗon fandiɗen ɗo ceerno ɓe go inni ko kala gande yiilotoɗe e alquran on hara na fi bani adama wona fi kawn wona fi aflak wona fi annabat fami ke ɗo ka lugatan hiɗe mari on manaji ɗiɗi ɗiɗo manaji ɗiɗi kala wona ɗiɗo fandaka ka deftere ɗo ko ɗo mana jangeten inchallah o ɗo mana koni no woni mana istila alquran on sinama ulumul qur'an ko mbo jangeten fi muɗum kono alquran on jippuri ɗuma ceerno jon ɗo inni haray ko innete on huwa almabahithul kulliya allati tata'allaqu bi alquran alkarim haray ko jandeji moftuɗi fi jannugol en ko yowodiri alquran alkarim bimana jannata e gonɗum tafsili haray ko moftuɗi haray ko jandeji moftuɗi fi jannugol en alqur'ana jonno honɗum woni ɗin jandeji no alqur'an on jippuri no hikkidirira no o moɓira no o windira no o firtira kawo kuyeji wonɗi toon ɗin e ayeje wonɗe annasihu wal mansukh wa gayrihi mina innen al ulum ko ɗum ɗon haray jangeten inchallah haray jango inchallah haray noon ceerno jon kañum kadi toɓɓere tataɓere nde janguɗen ɗo nden haray ko innen ɗuma wondema ko إن وندمك التصنيف في علوم القرآن إن في علوم القرآن هرايكو دفته واللي فادي في نgal gandal do o yeti en kadi gande defte windade ko fi'uno e windade e di jamanuji sakkitori do o indi kadi hani cerno ben harayno windude inshallah do ka muqaddima en jangi ulumul qur'an lughatan wa istilahan kun don jangude jango inshallah darsu men on ko al qur'an kun du wiete qur'an kun non fuɗɗorten honɗum woni alqur'an sabu ko be sendidira kono wiyete qur'an inchallah haray en janggay jango fi alqur'an on e wahyu on e ko honno alqur'an on jippori sabu hiɗen andi haray wonde haray no mari noneji boyi no wahyu on ardiri e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam jango ko ɗum ɗon janggeten ko waɗi ceerno jon ɗo yo yeytade ko ɗum woni alqur'ana o inni hiɗen hani d' abord famude ko honɗum woni ulumul qur'an sabu en inni ulumul qur'an haray hiɗe mari ceernoɓe yanñuɓe haray noon naɓe yanñuɓe ɗon fandi ɗen haray ko ɗum ɗo wonɗen e janngude kamanal istilahi janngo inchallah darsu men on ko janngol ko ɗum woni alqur'an haray ɗen hatta ka darsu men ɗo hannde inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh